Riu Raila Odinga ahota kwaga kwiyukia giturwa kia AU ndeto ne ciumirite ati mugethaniri wake kuma Djibouti ni anyitwo mbaru ni mabururi mangi kihiri maria mari ndundu-ine ya mabururi maitheramu kuringana na ndeto ino mabururi maingi matikenetio ni murugamo wa Kenya hari bara ya Israel na Palestine ona gutuika maronekaga mari kinya gwa ikinya riu kurerikana muhuraniri wa giturwa giki kuma Djibouti ahota gukahotana na muthiruko wa mbere Kenya mamakite muno na mwena wa comment section makoro makiugo hena Daniel Kamuthako God is answering our prayers and Jane Wamboyaka we wish Djibouti Foreign Affairs Minister Mohamud all the best and success and Amwari wa Mudhonia kwa Raila is ready to do what he does best lose and Kevin Kimani Mbogwa kwa kuje waungane na Gachagua watoe huyo mwongo kwa uongozi na Devia kwa hatujashtuka let this man come back Ruto atatumaliza Raila wakishikana na Jenzi mambo mengine yamepangwa mabaya kwetu hayatafanyika na Chege France yakawatutire ama ko turendaga ureu na AC1 kafa kwa Kenya ariko nduge Ruto amakite muno me am not tribal I'm hoping and praying for Djibouti to win and Portman the director kwa kuja tukae huko MC Prince Kenya kwa sometimes I shake my head just to ensure that my brain is still inside cause anything is possible in this country huko kwa mwangi wa Mohoro ni Ngongoyo itio kinene witikire uko subscribe ni wa channel ino itu.